Lebitso la ka ke Athinko Sibiela. So tsatsing lena re tlo etsa analytical geometry. So re na le coordinate tsa rona tsa A le tsa B le tsa C. So A x e lekana le 3, y e lekana le 9, tsa B x e lekana le 1, then y e lekana le -5, tsa C ke -5 le 3. So kopa o pause video o ngole di question then o bo khutlela videoing ena hape. First question e re calculate midpoint wa AB. So re na le coordinate tsa A, re na le coordinate tsa B. So coordinate tsa B re tlo nna le 3 plus 1 divided by 2. Be re nna le coordinate tsa y at 1 e lekanang le 9 plus -5 divided by 2. So coordinate tsa rona tsa midpoint re tlo nna le 2 le 2. Question number 2 e re calculate gradient ya AC. So re na le coordinate tsa A, re na le tsa C. So o tla phika for wena y at 1 o etsa efeng, y at 2 o etsa efeng, then x at 1 o etsa efeng, then x at 2 o etsa efeng. So re tlo nna le 9 minus 3 be re nna le 3 minus -5. So gradient ya rona e tlo lekana le gradient ya rona AC e lekana le 3/4. Question number 3 ya rona ba re calculate gradient ya CB. So ntse re na le tsona di coordinate tsa C le tsa B re na le tsona. So formula ya rona ke y at 1 minus y at 2 all over x at 1 minus x at 2. So re tlo ya coordinating tsa rona re kenya y at 1. Y at 1 e tlo nna 3 y minus y at 2 e lekanang le 5, -5 divided by -5 minus 1. So gradient ya rona e tlo nna -4/3. So question number 4 ba re bontshe for ba re show that AC is perpendicular to CB. So o tlo nka gradient ya AC o e multiply ka gradient ya CB. If do fa -1, it means AC is perpendicular to CB. So tlo re nke gradient ya rona ya gradient ya AC. Gradient ya AC re kreile e le 3/4 multiply gradient ya CB. Ya CB re kreile e le -4 all over 3. So re tlo e kenya ka bracketing. 4 divide by 3. So how di kenya calculating di tlo nea -1. So it means gradient AC is perpendicular to CB. So kunjong AC is perpendicular to CB. If in a -1, it means in a perpendicular. Perpendicular. So question number 5 e calculate length ya AC. So kunjong formula ya calculator distance e lekana le x at 1 minus x at 2 close bracket to the power of 2 plus y at 1 minus y at 2 close bracket to the power of 2 all over root. So re tlo nka coordinate tsa rona tsa A be re nka le coordinate tsa rona tsa y.